Nangu kumfana senguletha la ngokukhulu nje ukuyithoba lokusehlisa nangu uthando. Ngifisela ukuhleke usabheka lo mfanekiso ungakhohlwa kwenza okuhle ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike le video le bese like namanye ama video maningi sesiwenzile ama video simisela ukuqhubeka siwenze simisela futhi ukuqhubeka sikuphendule inamba ikhona uyakwazi ukuthi ufone faka airtime eyanele kungizwisa ubuhlungu umuntu uma ezofaka airtime encane ngangu5 rand noma ngaphansi bese siyakhuluma iyanqamuka noma ukukhuluma esheshe umuntu ungizwe ukuthi uzama ukuthi aphuthume ngeke ayisebenzi kanjalo ngaze ufaka airtime enough uyenza ama minute faka airtime ungango 12 rand uma uvara kumbe siconvert into ama minute ngisenze uvara khoma inamba yami so kulula uma ungenye convert into all network minutes bese sixoxa namhlanje sibheka la iphupho lika Ana Chisenza I don't know if ngilibiza kahle mina ke igama ngopastor Ningi mina ke ngiphuphe indle endala ingeyokudaka ifulelwe ngotshani idilika mina ngiphakalora ngaphuma ngingalimalanga angazi kumbe kuchoni ngiyabona ukuthi Ana Chisenza ulapha lezimu ngiyacabanga noma she's from ezimu yaqhama khona asenze kanje I know ukuthi most abantu abalaleli channel I have abantu abaningi abaqhamuka ezimu abantu abasupport ichannel ngiyaba kakhulu uNkulunkulu in place lapho ezimu nakwezinye nje indawo abanye bakhona Congo abanye bakhona overseas abanye bakhona la Mzansi abanye bakhona eSwatini nonke nje uNkulunkulu engcine wherever you are sibheka la iphupho uthi ke into asisho ukuthi ukudilika kwendlu kusho into ezihlukahlukene kodwa kasenze kanje ngokuvamile amanye amaphupho mina engikhuluma ngawo amaphupho esuke senzekile kimi mina ngiphupha every day I almost dream every day and sometimes ngiphupha 2 to 3 dreams a day so ezinye izinto engikhuluma ngazo from experience uma uphupha la indlu idilika uphawu oluvamile ukuthi lubike ukuthi kukhona umuntu ongasandlula emhlabeni maduzane 2 Corinthians chapter 5 verse 1 ithi for we know that if our earthly house this tabernacle were dissolved we have a building of God a house not made with hands eternal in heaven so indlu iyaba umzimba imele lisakhiwo somzimba somidilika kusho ukuthi kukhona usuke ezoshona number 2 uma uphupha indlu idilika uPaul ngasho ukuthi uzolahlekelwa umphefumulo wakho wena noma kuzoshona umunye umuntu ngenxa ke yobubi nokonakala kwakhe ngenxa ukuthi uProverbs 14 verse 11 ithi the house of the wicked will be destroyed but the tent of the upright will flourish number 3 uma uphupha indlu idilika uPaul ngasho ukuthi iqapho lakho lizokulethela indumalo nokujabha ukuthi uzolahlekelwa mhlawumbe udumo nengcebo yabona Proverbs 15 verse 25 ithi the Lord will tear down the house of the proud but he will establish the boundary of the widow number 4 uma uphupha indlu idilika uphawu uma ungumfundisi olusho ukuthi qaphela futhi ukhuleke ngamandla ngoba omubi uhlela kuqeda ngebandla likaNkulunkulu 2 Kings chapter 25 verse 9 ithi he burned down the house of the Lord the king's house and all the houses of Jerusalem even every great house he burned with fire yabo so number 5 uma uphupha la indlu idilika uphawu uma ungumzalwane olingasho ukuthi mhlawumbe isisekelo sakho sokukholwa silula sinteke asiqinanga uma kufika izivivinyo nezilingo ezinkulu empilweni yakho uzokuwa wena ekukholweni Matthew 7:20 to verse 27 the rain fell and the floods came and the winds blew and slammed against that house and it fell and great was its fall kusho lo mmangala abaningi ukuthi awu lo mzane simazwa yekholwa awuswaphuza utshwala sowahlala phansi swaba yini ngoba kukhulu kuwa kwakho number 6 futhi uma uphupha indlu idilika uphawu kwesikhathi ke olushoyo ukuthi mhlawumbe kumele ukhuleke kakhulu uma ukuthi umuntu onomndeni ngoba bathakeli bafuna ke mhlawumbe umndeni wakho ushabalale futhi uhlukane nesithando sakho kuphele ngalento lena eniyenzayo ngizama ukuhlanganisa manje ukuthi bengihlala ndawonye ngiza nihlukana umnyayile siyabona
Kuleka kuyo Jesu, kuleka kuyo